Monica Tirampi, District Coordinator. Also, we have with us Dr. Remir Sorong-Hangpi, dentist. And also, Monuranjan Ampi. And also, Himadri Bura Sohain, CHO. And also we have Dr. Swagata Buyal, CHO. And also we have Talibin Tikatapi, CHO. So thank you everyone. Akhirnya sekian 80 berapa? Medicine tuh ya. डिजिटल तो है बहुत ভালো আছে ডিজিটাল নাই Tudung hamaralong aki joy pen rongara depan mat hasi japa karbeng long rohim pen sikilang war side yang kolula solong mangke Talent Family Welfare Department karbeng long Thomas Council kahim pensi along tunang sirap dun lo dak kla japa karbeng long aru pen kecuning riponat yang alang nitum angrap dun lo NHM asai putum join atom alang tunang sirap dun lo alang tum kurang tu bagi alang tum elitum pahan spesialis bang proxy Nanti toy dun lo, lapan kapre lab sa export tum ka lahan ta duelo medicine ka dan ta duelo kapre dun lo. Kasi pinida ka kiso kilang along kilang ni ta ngati dun ko ni bang mai pulo dak ka bang sorry mai pulo bidisar lo. Tan ni dak nang si dun nang kan ning cherong pig lason a tok anu lo lason nang ke bidul thek nang ke rabun thek abang ke alang ni tum han suru lo lasan. Alang ni pandame ni rupon untung Elitum IM surjorong farsitame alang nisame lah hai long bangke ni mas nili kontak bom ta cilong nadal malam sokor alang tum asap biji do kobot ta alang ni elitum han khang kane alam albe nangawe don pin lo yang ni bangke kisu kelang hin bangke alang ni bangke konan ma poni la so alang ni bangke kai kita alang bang so bang bu alang ni bang si finis tame alang ni bangke tapunat kewang alang ta alang ni nang si dunun is tame alang di department asai ku tumhan doktor tumhan mangkela tekere tumhan mangkalang alang han kurang tu turun kanon nili tum uthot mohat mai tu than pon tengsi nili tum non ke bangji ni phai kre player ni
mijung long padu pontoji la sependet ni paing ko rai siar ni langbung ni pilong la pen ni pai ko rai nerkep la bangke kaki jan long padu pontoji sebenarnya pi ini tu coaching wai tu po lang tu la mai tu pen banel tu kamera pet perang kita man apa ni coaching wai tu po kan kala department coaching wai tu po nak sia ko son pijat bang kisu kelang abar saya kepidun tegima rongarat mana cinggai tempo kang berat minta langsung kematap momo kan kasi itu maka benglong disega arupen la japa rasa arupen bangunan kaprek asai tamen itu dengkon di baju mata ini di tum ke rat farman si klempi ko rat kalong sini tum doji asi kai kita ni tum rat kesung ni mangkan ni tum la so kesung ko ni tum sarkar panel tum pacita ko kon sarkar tumbang jong sana kenong ko sarkar nan bang ke rongarat nang rat kon ko pasal tong sendiri tum kemat haber kai kita sendiri tum bang ke la perang kita sai kita mang ke ni tum pasal mang sendiri tum bang ke kemat kasi ni tum bang ke cingbai tum sai masih tum so sai kecing sendiri tum pangsiang kono kasi mai ko banda choro lo lang nong helang pangsar ko bedeng sistema an apor le pinbas lami menghat jong sistema alang le pini ni arja pitpen kaso kita cun sorkari sorkaman romasar tuman hal tame choro lo alang le tum tame ang sira masuk ko dum pengpot lalu basi nang tum kado bela hangke je pojir ko do andak anak toklong nang dun ko nang dun pengpot ta kado anda choro lo si kado le khanta choro lo dak pini niltum lodong hawar long niltum janal situation for Assam mate jek pen jafa ka dong district open niltum penangan niltum department pen health and family welfare department chingwai chingsai si niltum pini la bangso health camp pamanong lo pini la bangso adin mang gelage lodong el piskulong si patolong lo one day health camp pen total apai dak non an bang paroi ni da bat mulu ketum si celang ponong lo lasi ini rong lo dak kado we rat mantape dak rong krip ho ni pan ni susi arat do rong ko ra hini arat Instagram rong do pusipu lasi labang solong sa me penangan rong arat mangan nang ciram situ lo lasi nilitung jafa pen sa me alang litum han lapaan kebang ben penang munduk lang situ dum thepot nilitum han pen sa me kurang thupajir lo lapen nilitum long lagi toy dun spesialis atum do doktor dum do alang itum sita mege prejam mahawar pen itum long dak kalam sitong dun pen ge itum ngani rong arat la pen chinglok la pen itum sita mege ining jing samno la pen alang itum hancur lo la pen ke chulu kang tunai bang la lo itum han along sita medak pini la bang so one day free health medical check up long la sitong dun spesialis doktor dum han sita mege itum churung tu la bang ke Dr. BS Tobbi Zaini Dr. SK Das ENT Dr. Nipen Inghi, eye specialist, Dr. L. Lozem, MD, Dr. Heman Difusa, Ayus, Dr. Samjutidas, MD. Lepen penangan pini sudah me doktor dum sudah medangan cetong dum pen pini lebang so health care mang ke ing samjin pen chun pon lo kado. So non ai kom la jafa pen non ka ja Frank ko pen san ke ko ke deng pon no san do sulam lasi lalong hiltum non anmang hiltum ke cengsi farman mang ke pini dak dolo lapen next abang ke non son mijung long sita medo dopon lang langbung ning pi long sita medo pon lang lapen kaki jana habar sita medo pon lang lapen lan sudah kali hiltum kapre department men sita mege non son veterinary department pen cenglok kapre department men sita militum atokan nu awareness epidemi pasin hiltum jesik pon lo nanglitum la so department men ke nanglitum ko pilo kisu gana nilitum so like lab nilitum ge skin the like lab singjam ko so ke so overall like lab nilitum ga ke la nilitum mmb ben sabai ga ini kem long so like lab nilitum tante non nanglitum kisu gelang pon pen ni sabo ke project ka kisu son ke long pon do mamati kisu intangra ka son hir tangra son kisu dum some like law for example lesemia ke so like one la test like ko da do la technician analysis customer do pero alang dituman kailangan ting ting kimigo niya ang so ang tek do manang dituman tek nalituman kailangan ting ting kimigo ang tek ason do ma asok lang dakkan jadi daun nilitum la kate hospital lang se jakpada dikte lo
kiso ga thai mar ga nang dia cepat sini kan lagi ni kan nanti ada sekolah dokter sekarang Honestly, nanti Dr. Roger Tupi, nanti di medical officer si klama boda lagi no. Ini yang kita. Curul. Ilhen ke Dr. BS Tokbi, nili ini ke ni ni spesialis som sini tak nom ni kiwang lo. Tapi nili gelang bom kalau semua cepat bom, suarian. Atau masih lang bom. Langsung bang nili kopolong tak sap keludung sap sentarang dang angkang lo. Asa bah ini do. Langsung bang pen bang Chris Sirkep pregnant women do. Tak hotel non pregnant bom do seperti bom Chris Sirkep do. Langsung bang pen nili non bang Sirkep lo. Ini lah so kiem long ni non bang Sirkep lang long non bang Kep do lang. Allah tumbang nili kopolo en lo. Mana kedam tang lah bubani helkem do ini seson do. Ada laksi ini asa Bela doktor tu mau cepat lang long lo situ. Kasi non bang Kep bang nili non nilang long bang Sirkep bang non nilang long. Kilang an nili kilang an bang kado kawe bang Sirkep ta mi pun na so sino. High risk puisi ta keng abi. Sir, so na kiso kilang pen aprang pen non kichiprekson asabo kichiprekson dulu masa. Kaciprek punya perang pen punya non kaciprek du piglo. Non bang ye pedam ete nili bang Sirkep kilang ta high risk ko abi anemia puson kiso abi mene. Pesar kildu puson thelong pilang. Mereka ceprek so bang do lo bang. Nili perang si batas tu bang odak juning mar sa ceklo. Kasopen. So pinon me cu ningkan siap pi aku nili tak bang tulok lo. Selang itu mahin pada pan asosiasi aku curo tu. Sir, puson natin so hodla hala cepat heve ka tum puson se kido ka cingrai ni malah seperti sabda. Langsung cuba ke dona ni cingrai ni bang galalo mana ni tumla antenatal check up do. Semua cepat hello punote ne asar ba adung het asap center long damsi. La konsonsi ini cepat lang do na ima hala tolong pen kisuma lama julong kasi jongse cukup cepat hello pulote alang tum dak reseson cikuri nang ko reseson ANC reseson pudiku la cikuri nang ko la sopi alang tum pan ne check up pangcing ko la son thosi ne tum kicing sige pulik acid person people la pen ciklo sama people te iron people calcium people ciklon bang son check up dam bom son pressure lang ko weight lang ko son sombong je pini kasih sakdo pesar mani bang ongcet ho awi kiju mason dokok nak ho kalau te nason mani tu malah tuan pang tek tu po anu spesial care alang tu ban aku pitu Curul sir.